Hvaljen Isus i Marija. Još jednom svima lijep i radostan pozdrav ovdje na Gracu, gdje je puno toga lijepoga i važnoga začeto, rođeno i odraslo. A između njih je evo i ovaj današnji lijepi, duhovni, domoljubni skup. Pozdravljam zato prvog onog zapovjednika Slavka i današnjeg domaćina Josipa, predsjednika udruge, kao i sve one koje su oni pozvali kao svoje, ali i naše uzvanike. Znamo da je pjesnik Matoš divno pjevao, rekao bih klicao i vapio, tužan vidjevši što se događa s njegovom domovinom, pa je znao klicati u onoj pjesmi koja nosi naslov 909. Na vješalima suha kao prut, na uzničkom zidu, zidu srama, pod njom crna zločinačka jama, ubojstva mjesto tamno kao blud. I onda nastavlja i zaključuje, jer Hrvatsku mi moju objesiše ko lopova, za volju ne znam kome, žbir u uzama. Ovdje bih se usudio ispravljati pjesnika Matoša i njegovu misao, jer je on postavio upit, ne znam kome i ne znam koji žbir. Mi uglavnom, braćo i sestre, poštovani ratnici i branitelji, naziremo u srcu odgovor tko to danas i vješa Hrvatsku, tko je danas kao žbir u uzama prodaje i tko danas na svoj način profitira samo zato što ona postoji, a nikla je na krvi onih koji su dali sve. Teška je to krvarina. Krvarina u kojoj neće imati blagoslova oni koji su podredili prodati dostojanstvo i smijati žrtvu, relativizirati rat i borbu koja je za nama. Što mi danas ovdje na Gracu Posuškome radimo? Mi se ovdje vraćamo izvorima. Vraćamo se onome bistrome početku domoljubnih ideja koje su kao maloga djeteta zanos rasle i ovdje na Gracu, dolje kod škole i kod crkve ovdje stasale. Vraćamo se uspomenama ne da bismo bili nostalgični za tim vremenom, nego upravo ponosni da smo bili dionici tih povijesnih trenutaka koji danas, bez obzira što mnogi to žele poreći, snažno progovaraju i govore poštenom, čestitom i iskrenom čovjeku. Vratili smo se ovdje obnoviti ideale. Ideale koji možda pomalo negdje spavaju, pa se od vremena do vremena kao buktinja probude. Onda se ova čudna strana Hrvatske pita, odakle se tako roje mladi naraštaji koji znaju slaviti kad se oslobode naši generali, kao što bijaše sa Gotovinom i Markačem. Također odakle ta mladost zna tugovati, barem ova naša u Herceg Bosni, kada čuju sramotnu i tužnu presudu za Herceg Bosnu i naše hrvatske uznike u Hagu. Nismo mi u zanosu da su tamo sveci, ali znamo sigurno da tamo nisu zločinci. Braćo i sestre, ovakvi događaji, ovakvi skupovi, vrijeme su kada svatko od nas na nov način, ali na svoj poseban, onaj intiman, ne da se predstavljamo publici kao nekakva skupina koja eto nešto želi,
jer smo mi svoje želje ostvarili, a to je slobodna Hrvatska. Oni trebaju nešto željeti, a upravo to, i vrijeme je da to žele. Jer grijeh je vaš, branitelji moji, pod navodnicima grijeh, što ste stvorili tu Hrvatsku za koju se danas po Europi i Briselu kaju oni koji su na njezinom čelu. Kakva li tužna i ružna paradoksa koji se samo Hrvatu, čovjeku pod nebom može dogoditi. Kako smo pošli u rat? Prorok Izaija kaže: nemojte se kriti od onoga tko je tvoje krvi. Ovdje toga nije bilo. Ovdje se nisu postavljala pitanja kamo ići i zašto ići. Ovdje nitko nije postavio upit pa neka se Dalmatinci brane od Dalmaci ili Slavonci u Slavoniji ili Bosanac u Bosni, to nisu naša posla. Ovdje se klicalo gdje treba. Gdje je brat koji je po krvi u krvi napadnut. Upravo suprotno od onoga što danas žele nametnuti, kao da smo mi bili uljezi i glavni kočničari onoga što se događalo u granicama priznatoj Hrvatskoj. Razumijete šta želim reći u granicama priznatoj, jer nitko ne može tebi ni meni reći da Hrvatska nije ovdje na Gracu ili na Marsu ako u tebi diše i kuca srce hrvatsko. Suverenitet nije samo pojam zemljopisa kao što žele predočiti, nego pitanje emocije, pitanje časti i hrabrosti čovjeka koji ljubi i širi granice puno dalje od onoga što tužna mapa može pokazati. Polazili ste hrabro i odvažno i Bog će znati to prepoznati. Danas ću se osvrnuti još na staroga Siraka iz Staroga Zavjeta. Pitali su ga: što te, moj Sirače, osobito rastužuje? A evo što je on odgovorio i Biblija nam to donosi. Dvoje rastužuje moje srce. Prvo je kad ratnik stari u bijedi i drugo kad se preziru ljudi umni. Ratnik kad umire u bijedi i kad se preziru ljudi umni. Jedne sam prigode imao zgodu, držeći duhovna predavanja u Londonu, promatrati zgradu koja je bila u blizini gdje sam odsjeo. Nekoliko dana sam promatrao što se to zbiva pred tom zgradom čudno i neobično. Prilaze nekakvi ljudi u posebno označenim odorama i sjede s ljudima na klupi, jedno vrijeme pa odu, drugi dođu, vidim po tamo parku stražari, što rade, pitam domaće. To je, kaže, zgrada naših branitelja, ratnika. Ne samo da imaju stanove, ne samo da imaju mirovine, nego imaju na usluzi ljude koji će im donijeti hranu ako treba taj dan, popiti s njima kavu, čuti njihovu bol na klupi, čuvati ih od dobacivanja i predbacivanja, donijeti im novine jer oni ne mogu, mnogi su i bez noge. Da, braćo i sestre, i to branitelji koji to nisu. Gdje su ratovali? Od Vijetnama do Iraka i tako dalje. Sami znate što su branili tamo. Ali ovo vam pričam želeći samo usporediti i napraviti paralelu u odnosu na ono što mi imamo. Da, i vi ste u novinama, ali vas se blati. Ovima se novine donose i piše se da su časnici, borci
Marinci, heroji, ponosi. Da im se kraljica klanja, a o vama pišu priče da vas još jedanput ubiju slovom riječi, kad vas već saveznik njihov nije uspio dohvatiti puškom ili nekim drugim oružjem. Ubijaju vas pričama kako ste bili sudionici dogovorenog rata. To je najopasnija teza. Kao da ste vi bili nekakvi luđaci koji ste išli igrati već prodanu utakmicu. Ljudi moji, tu su se životi davali. Nije to bila romantika, niti zabava. Ali eto nam žele reći da je to bio dogovoreni rat i da bi Hrvatska postojala i da nitko nije prstom maknuo. Kakve obmane od onih koji uopće ne razumiju apsolutno ništa. Znate li, braćo i sestre, a znate, kada Isus ustao iz groba, tada je nastao prvi kos ili kontraobavještajna služba. Tadašnji Židovi potplatili su lažne svjedoke, skupo i masno, da slažu kako je Isus ukraden iz groba. I na toj laži do dana današnjega Židovi, nažalost, žanju kobne posljedice. Zar mislite da i ovi drugi pišu džabana? Neće oni džabana ništa. To su plaćenici koji su naviknuli tako funkcionirati i prije nego smo mi izborili slobodu. Onda su vas objavili na popisu branitelja na ovoj listi i na onoj listi. Pa neka vas tamo. Ali uistinu je legitiman zahtjev i da je bilo puno poštenije ovo, da se objavilo ime i prezime onih koji su mogli, a nisu branili. To je trebalo prvo napisati, onda bi se lako vi drugi izdvojili, jer ako nisi tamo, ti si ovamo. Ne, nego žele stigmatizirati. Neka se jedan branitelj samo nađe uvrijeđen zbog toga, previše je. Pa tamo da otkrijemo tom metodom na stotine lažnih. Ja brinem o onome jednome, časnome, poštenome i važnome. To je teza, braćo i sestre, koju ne smijemo zaboraviti. Nemojmo pod izlikom da ćemo tako uloviti lažne, a vrijeđati i ranjavati one prave. Jer ih još jedanput stavljamo na streljanu, stavljamo ih na jednu golet gdje se više ne mogu braniti. Dragi branitelji, dragi prijatelji moji, ma šta nas briga gdje nas pišu? Ma Isus vas je u dlanove svoje urezao. To je najbitnije. Isus zna što je bilo i 1991. i 2. i sada 2013. On nam kaže, ja sam vas u dlanove svoje urezao. Ne bojte se, neću vas ostaviti siročad. U kući oca moga ima bezbroj stanova i apartmana. Nitko neće ostati. Ne bojimo se, braćo i sestre. Ali moramo se bojati što nismo puno toga učinili na nekom drugom području. Bili smo prenaivni. Jedina zemlja u kojoj nije provedena lustracija, tu Bosnu i Hercegovinu ne ubrajam, jer uopće ne znam što bih rekao da je to u redu, da nije bila 1991. Ali ko nam je branio 1996. i 1997. Nije lustracija presuda onima koji su bili u drugom sustavu. Lustracija je šansa i za njih da okaju svoj grijeh, da priznaju svoje zablude i da puste mudrije i važnije i domoljubnije da nas vode naprijed. Zato je Sirah klicao kad se umni ljudi preziru, a nameću se nekakvi trivijalisti koji se putem medija stvaraju
kao oni koji su vođe i velikani. Taj promašaj skupo nas košta, a još će nas skuplje koštati. To je jedini veliki domovinski propust, zakon o lustraciji. A ovo što nameću da je glavni kao privatizacija, da, bitan, ali nije glavni. To upravo nameću ovi tu tezu koji nisu zahvaćeni onim što ih je trebalo stići, da se pročiste, da se pokaju, a ne da danas triumfiraju i mašu oko nas i još iznova prijete ko zna čime. Kažu da je jedan narod iz jednoga plemena bio u agoniji, išli su pustinjom, došla je oluja, beznađe. Onda jedan među njima se nametnuo kao dobar govornik i oni bez imalo razmišljanja kažu ti nas vodi. S vremenom sve više obitelji je stradalo, djeca su umirala, mladi padali u očaj. Vidjevši šta se zbiva, predstavnici tog plemena dođoše tom imenovanome vođi i kažu mu, pa vidiš li ti što se događa? Pa šta se, kaže, događa, ne vidim ništa. Pa kako ne vidiš, narod gine, obitelji propadaju, mladi u očaju, djeca umiru, kako ne vidiš? Digni glavu i vidi. Kaže on, ja ne mogu vidjeti, ja sam zapravo slijep. Tek su tada saznali da ih slijepac vodi, koji se nametnuo slatkim govorom, favoriziranjem prijatelja, šurovanjem s onima koji su grlati, na uštrb one mase koja je često ušutkana poradi dobra, tako ona misli. Zapitajmo se tko nas vodi, jer Biblija kaže ne može slijepac slijepca voditi, jer će oba dva u jamu propasti. Što kazati o nama koji smo s jedne i druge granice? Prvo da smo jedno. Mogu Berlinski zid izgraditi na Vinjanima i Gornjim i Donjim i na bilo kojem graničnom prijelazu. Mogu biti rigorozni i osorni, ko što nekad i jesu na graničnom prijelazu, ali ne smiju i neće ugasiti ljubav Hrvata za Hrvata, bez obzira na kojoj strani granice bio. To mi moramo čuvati s ove strane, jer smo pozvani od njih, to se ovdje usuđujem reći, a znam da vas ima i s druge strane granice. Ovo je kolijevka gdje se čuvaju vrijednosti. To nam govori sva statistika, svi znanstveni elaborati o domoljublju, o našim korijenima. I ako ovdje mi pokleknemo, Zagrebu se crno piše. Bez obzira kako se oni odnosili. A šta oni? A oni na 4. program Hrvatske televizije stavljaju prenos presude našim uznicima u Hagu. Vjerojatno da ima 5 bilo bi na 5, da ima 66 bili bi tamo. 4. to ujutro u 10 sati. Što je važnije? Važnije je pustiti turske sapunice, britanske kupljene serije, lažne zabave, da zaludiš i zaslijepiš naciju koja je onako u očaj pada upravo zbog takvih. Na 4. smo programu, ali oni su na 1. programu u našem srcu. To je medij koji ne mogu oni razumjeti, to je dalekovidnica i satelit koji puno dalje odašilje od njihovih zemaljskih i digitalnih mreža. Čuvajmo tu ljubav, draga braćo i sestre, jer ne smije nam je nitko uzeti. To što nam kažu da moramo u džepu imati 100 eura da prijeđemo u Hrvatsku i smočimo noge u moru, nije uopće problem. Ako smo davali živote za tu Hrvatsku, pa možemo i 100 eura svaki dan. Braćo moje i sestre, malo pomalo, nitko nam ne objašnjava, vode nas kao grlom u jagode i nitko nam razložno i razborito ne govori istinu. To nas boli. Ma reci mi istinu,
pa neka me ona oslobodi, ali nemoj me lažu zarobljavati. O mnogim stvarima se nije pričalo, međutim osvane zora, vidimo teškoće. Gonjaju nas kao kurde po graničnim prijelazima 5 km frontalno s lijeve ili s desne strane. Što nas nisu gonjali 91. Nemojte mi zamjeriti što ovo moram danas ovdje izreći, jer to izgovaram, znam u ime mnogih vas koji nemate prigode kazati. Mora se naš glas čuti. Nismo mi danas ovdje tužni, očajni skup, nego skup ponosnih ljudi, Božjih ljudi, koji ne gube nadu i ne boje se ničega i kad je nebo daleko i zemlja tvrda, mi imamo put. Isus je naš put, naša istina i naš život. I jedno znam. Znam da ste vi branitelji nekada u sebi rekli, ne bih sad išao u rat, znam da bih. Znam ovdje svakog od vas, vidiš oni što drže barjake. Ma ujutro bi pošli odmah braniti Vukovar i Gospić i Sunju. Ujutro! To smo mi i hvala Bogu da smo takvi. Opet bi mi pošli. Možda bi oplakali ujutru taj svoj polazak. Ali bolje oplakati nego izdati. To bi vi, dragi heroji i moji branitelji, učinili i vaše majke bi vas opet blagoslovile i stavile vam krunicu oko vrata i kazale, sine moj, čuvaj sebe, ali čuvaj i neprijatelja. Samo budi dobar ratnik. A u ratu se ne sadi cvijeće, braćo i sestre, nažalost. Na kraju završavam sa utjehom i snagom Sirahove knjige koju preporučam da čitate kad vam padne život. Sine moj, ako želiš služiti Gospodinu, pripravi svoju dušu na kušnju, učvrsti svoje srce i budi jak i ne nagli kad napasti dođu. Prioni uz Boga i ne odmeći se da bi bio slavljen na svoj posljednji dan. Primi sve što te stigne i budi strpljiv u nestalnosti svoje bijede, jer kao što se u vatri kuša zlato, tako se i odabranici u peći poniženja kušaju. Vjeruj u Gospodina i On će ti pomoći. Kroči pravom stazom i uzdaj se u njega. Vi što se bojite Gospodina, očekujte njegovu milost i ne skrećite s pravoga puta, da ne propadnete. Vi što se bojite Gospodina, uzdajte se u njega i plaća vam neće propasti. Vi što se bojite Gospodina, nadajte se dobru, vječnoj radosti i milosti. Pogledajte prošla pokoljenja i vidite, je li se itko ikada postidio ko se u Gospodina uzdao? Je li ikada ostavljen itko ko se bojao Boga? Je li ikada prezren ko je upomoć njega zazvao? Da Gospodin je sućutan i milostiv, On oprašta grijehe i izbavlja u danima nevolje. Jao strašljivim srcima i lijenim rukama i grešniku jao koji hodi dvijema stazama. Neka nas Bog od toga očuva. I završavam rečenicom jedne djevojke na dan osuđenja, privremenog ovog osuđenja u Hagu naših uznika. Zove mi je telefonom kako da je utješim, djevojka je. A ona utješi mene, a i sve nas. Fra Mario, naša borba se nastavlja. Ovo nije trenutak očaja, nego nastavka borbe. I mi ovdje, i vi branitelji, znajte jedno, vi ste ratnici cijeloga svoga života. Bitke smo sve dobili, ali još uvijek traje rat za slavu Božiju, za istinu, za pravdu i domovinu. Amen.